Reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza ikaze kuri Imbata 250 wowe udahema kudukurikirana uri mu Rwanda uri hanze yarwo uri ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi ikaze kuri Imbata 250. Mwibutsa nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro kanda subscribe kandi nawe wayikanze uri uw'agaciro kuri twebwe. Nimba video ikuryoheye kanda share udusangize igitekerezo cyawe muri comment kuri Imbata 250. Tumaze iminsi twirirwa mu ntambara ziri kubera hagati mu burasirazuba bw'isi aho leta zunze ubumwe za Amerika zihanganyemo n'igihugu cya Iran mu ntambara igiye kumara amezi hafi asaga 3. Bisa nkaho intambara ihuje Iran n'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika zisa nkaho zakongeje isi yose mu ntambara ihanganye. Sizo gusa hari n'izindi ziri kubera mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho M23 ikomeje guca ibintu bigacika. Ku itariki 23 Mata 2026 nibwo havuzwe inkuru yakomeje gutraininga ku social media, iratraininga kabisa, iratraininga isi yose ivuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda, akaba yarahawe drone zisaga 5,000 ngo zo kwifashisha mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Izo drone akaba ngo zizakoreshwa ngo n'ibihugu bisaga 5 muri Afurika, ariko umuterankunga wabyo mukuru akaba ari igihugu cy'Ububirigi ngo kizaba ngo gishaka guhindura ubutegetsi ngo buri mu Rwanda ngo maze ngo bukishyiraho ubwabwo. Ngo ariko hagati aho Perezida wa Kongo akomeje kwetswa igitutu n'ibyo bihugu bishaka gutera u Rwanda. Bimwotsa igitutu Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko yisubiza uduce twose M23 yafashe ngo kugira ngo tuzifashishwe ngo dushyirwamo imbunda zirasa mu Rwanda, harimo agace ka Bukavu, umujyi wa Goma, ngo utwo duce ngo tukazifashishwa ngo bari gutera u Rwanda ngo mu gihe u Burundi ngo bwaba buturutse ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda, ngo Kongo nayo ngo igaturuka Bukavu ngo ndetse no mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba M23, inyeshyamba zizwiho nk'intare za Sarambwe kubera ibitendo zagiye zikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Inyeshyamba M23 ni inyeshyamba, niyo mvuga ngo inyeshyamba M23 ngo ni inyeshyamba babatije intare za Sarambwe kubera kuntu zirwana umuhenerezo, kandi ahantu zisinyiye zihita zihatwara nta kuzuyaza. Inyeshyamba M23 kuvuga ngo urazikura mu buce zagiye zifata ni nko kuvuga ngo ejo mu gitondo ndafata Kigali inyishyire mu biganza byanjye. Inyeshyamba M23 ku butasi bwayo yakoze bukomeye cyane ibukorera mu gisirikare cya Kongo FARDC, aho yabashije gusenya ikarimbura ikigo cya FARDC giherereye mu mujyi wa Kinshasa. Icyo kigo cyari kibitse intwaro za kirimbuzi, bivuga ko ari intwaro zari kuzifashishwa mu kumenenganisha umutwe wa M23 ngo wamara kumenengana ngo zikifashishwa mu gutera u Rwanda, cyane ko ngo cyari kibitse ngo na twa drone dutoya tw'utu device ngo tumwe ngo twaremeye ngo gutera ahantu ngo twarangiza ngo tukagenda ngo nta radari nimwe itubonye, cyane ko twakomeje gukora ibitendo tubikorera mu mujyi wa Goma, tukabikorera i Bukavu, ngo tukigaragaza mu kirere, ngo tukisanzura mu kirere, ngo radari nimwe ngo ntagire radari nimwe ngo iba yabasha kuba yatubona, cyane ko twivuganye umwe mu bayobozi ba M23 kuri Lieutenant Colonel Wiringoma, zikivugana umunyamakuru wari waje mu gihugu cya Kongo wari uri mu mujyi wa Goma, zikamwivugana uwo nawe yahataye ubuzima. Izo drone zarafashwe n'umuyonga, izo drone zararimbuwe, ubu ngubu tuvugana n'umuyonga. Ubutasi bwa M23 uzwiho ku ntare za Sarambwe. Uyu munsi rero tariki 25 Mata 2026 bivugwa ko
ikigo giherereye Indadaye mu gihugu cy'u Burundi, icyo kigo nacyo kimaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Icyo kigo kivuga ko kirimo indege 5,000 zari zavuye mu gihugu cy'Ububirigi, ngo zivuga ko nazo arizo zizifashishwa mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Icyo kigo nacyo kirarimbuwe. Icyo kigo gifashwe n'inkongi y'umuriro, ubu tuvugana kiri kugurumana, kandi bavuga ko ari icyo kigo cyaba M23 nayo yaba ibifitemo uruhare. Icyo kigo gihiriyemo intwaro giherereye Indadaye mu gihugu cy'u Burundi. Icyo kigo bivuga ko cyari kibitse intwaro zihagaze agaciro ka miliyoni 170 z'idolari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kigo kikaba gihiye, izo ntwaro zikaba zihindutse umuyonga. Izo ntwaro zari zaroherejwe n'igihugu cy'Ububirigi, zari zaroherejwe ku itariki 20 Mata 2026. Izo ntwaro bivuga ko zari zarateganyijwe kuzatera igihugu cy'u Rwanda, harimo drone zirwana umuhenerezo ku rwego rwo hejuru cyane. Izo drone nazo zikaba zabaye umuyonga. Ubu ngubu ntibamenya ngo ni ikigo. Ubushize nibwo twababwiraga ukuntu ikigo cy'u Burundi cyahiye, nacyo cyakibitse intwaro. Leta y'u Burundi irira nk'agahinja, ku buryo byageze kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe arira nk'agahinja. Ibintu byakomeje kuba karante, ariko abasesenguzi bagumya bavuga ko Evariste Ndayishimiye ko yaba yarigometse ku Mana, kuko bivuga ko Evariste Ndayishimiye yaba yarigometse ku Mana. Bivugwa ko yaba yarateye Imana agahinda, akaba ariyo mpamvu ibi bintu bikomeza kumubaho. Murazi ko ubushize icyari giherereye Cibitoki cyarahiye mu mujyi rwagati, nacyo cyahishijwe n'inkongi y'umuriro. None n'iki ngiki nacyo kirahiye gihishijwe n'inkongi y'umuriro, na n'ubu bitaramenyekana icyayiteye. Icyo kigo rero kikaba kiri kugurumana. Ubu ntiwamenya ngo ni ikigo, ni umwotsi gusa wuzuye mu kirere. Yaba yarigometse ku Mana, bivuga ko yaba yarateye Imana agahinda, akaba ariyo mpamvu ibi biri kumubaho. Perezida Evariste Ndayishimiye murabizi ko mu mezi yashize yahishije ikigo kiri mu mujyi rwagati i Bujumbura, gifashwe n'inkongi y'umuriro. Icyo kigo kirakongoka kugeza ubwo kibaye umuyonga. None n'ubu ngubu n'iki ngiki nacyo kifashwe n'inkongi y'umuriro, kirashya kiramyoka. Icyo kigo nacyo kikaba kibaye umuyonga, na n'ubu ntawe uramenyekana icyateye inkongi y'umuriro. Ubu mu kirere ni icyotsi gusa. Bivugwa ko Evariste Ndayishimiye akomeje kuvuga ko iyi nkongi y'umuriro yaba yatewe n'uruhare rwa M23. M23 ikaba ariyo ngo yaba yabigizemo uruhare, cyane ko iherutse guturitsa n'icyakiri i Kinshasa mu ahazwi nk'ipanzi, mu kigo gikomeye, ngo kiri mu bigo 5 bikomeye mu gihugu cya Kongo. Ariko hagati aho, Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, umugambi we wakomeje kuba umugambi, aho yakomeje kugirwa inama na bagenzi be b'abaperezida bagiye batandukanye, harimo Perezida w'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni, umubwira ati Evariste Ndayishimiye, umugambi ushaka gukora ntago ari wo, banza uwutekerezeho. Harimo na Perezida wa Kenya William Ruto, wakomeje amugira inama amubwira ati uwo mugambi Ububirigi bugumya bugushuka gutera igihugu cy'umuturanyi wawe ngo ucyatake ugitere, uwo mugambi ushobora kubanza ukawutekerezaho, maze ukabanza ukabyigaho neza wabanje kubitekerezaho mu mutwe wawe. Reka amakuru yacu tuyasoreza aha ngaha. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, kandi nimba nawe dusanzwe tubana uri uw'agaciro kuri twebwe, kandi nimba ikiganiro kikuryoheye, kanda share, ugisharinge n'abandi bayakeneye amakuru, kandi muri ab'agaciro kuri twebwe. Muri kumwe nanjye Mbate 250. Reka dusubire mu makuru akurikira, ntimujye kure y'umurongo wa Mbate 250.